Dobar dan svima. Dobar dan Ivana. Dobar dan. Evo, kaže Ivana sa drugog dijela grada da se čini da se probija sunce malo kroz oblake. Kod mene još nije tako, ali vjerujem da će sa zapada doći do istoka, iako bi trebalo obrnuto, nema veze. Dakle, evo nas u našem drugom psihološkom podcastu koji je nastoji profesionalne potrebe za podrškom u ovim neizvjesnim vremenima. Sad nam je posebno i teško, ali malo lakše nam dolaze blagdani koji će dio nas provesti sa svojim najmilijima, dio nažalost ne, zbog novih mjera koje su uvedene. Ali dobro, evo, barem su brojke se malo stabiliziraju, pa mislim da je svima malo lakše oko toga. Znači, danas je s nama Ivana Štulić, trenerica, konzultantica, coacherica i magistra primijenjene pozitivne psihologije. Ivana radi sa organizacijama i pojedincima na primjeni pozitivne psihologije za optimalno funkcioniranje u timovima i organizacijama, ali to ne znači da ne radi sa pojedincima. Znači, radi s pojedincima u smislu podrške za osobni uspjeh i ostvarenje kvalitetnog življenja. I ono što je izuzetno interesantno, Ivana je autorica knjige Kako voljeti život. Divan ti je taj naziv. Baš onako zove da ga čitaj me, kako voljeti život, sa podnaslovom Pozitivna psihologija na putu istine, radosti i ljubavi. I još ono što je dodatno interesantno, da je knjiga nastala nakon hodočašća na Camino. I evo, ja moram priznati da je meni ono to toliko inspirativno da bi ja sutra sada otišla tih 39 dana. Meni bi možda trebalo malo više, ja sam možda malo sporija. Ne znam, a pogledajte kako to funkcionira u grupi. Tako da, evo, ja bi se mogla cijeli naš razgovor potrošiti na to, ali rekla Ivana, ne, to ćemo neki drugi put, ali ipak morat ćemo malo. A ono što mene zapravo posebno fascinira kod Ivane, mene je oduševilo da Ivana po svom primarnom obrazovanju ferovka. Znači, inženjerka elektrotehnike. Sad, po mom iskustvu, to je idealna kombinacija. Znači, kad god sam imala priliku raditi sa inženjerima koji razviju meke vještine, ja kažem, oni su vladari svemira. Znači, ti mogu sve. Tako da, Ivana, evo, the floor is yours. Vjerujem da si inače vladarica koje čega. Dobro nam došla. Hvala još jednom, bolje vas našla. Drago mi je da sad imamo priliku čuti sljedećih pola sata i što dobroga dobiti od tebe i vidjeti kako se možemo pomoći. Ali za početak ja moram tu moju omiljenu, što te odvelo na hodočašće i koji su to neki najznačajniji uvidi koje si ponijela sa sobom nakon hodočašća, koji su se, vidimo, pretočili u knjigu. Znači, moramo pročitati knjigu, ali daj nam malo onako sneak peek. Pa ja sam inače planinarka i jako volim biti u prirodi i hodati, ali naravno da Camino de Santiago je nešto puno zahtjevnije nego bilo što drugo što sam do tada pokušavala. Ukupno sam prehodala 800 km, za to mi je trebalo 39 dana. Kad sam kretala nisam znala hoće li to moći uopće uspjeti ili ne, imala sam čak i nekih fizičkih poteškoća i izazova, tako da definitivno je bilo neizvjesno. A primarna motivacija mi je bila to da napravim reset. Znači, mislim da svi mi nekako dosta užurbano živimo, radimo, funkcioniramo i dobro je ponekad onako malo stati i uzeti si neko vrijeme za sebe i promisliti a što sad želim za dalje. Pa je tako i meni taj odlazak na Camino de Santiago zapravo bio prilika da provedem malo više vremena sama sa sobom, da budem u prirodi, da radim nešto što mi je inače veselje i da stignem tako napraviti jedan reset i onda se obnovljena vratim kući. Ono što definitivno mogu potvrditi je da je upalilo, vratila sam se obnovljena na raznim razinama kući. Fizički naravno da jesam bila umorna, ali sam i taj dio relativno brzo se oporavila, ali sam se vratila onako iznutra obnovljeno i emotivno i psihološki i duhovno i zato mi je to iskustvo jako puno toga donijelo. A što se tiče uvida ima baš jako puno.
ali evo jedan koji ću možda izdvojiti je da je bitno kretati se prema naprijed. Oni koji su me možda negdje već poslušali su čuli tu priču, ali ja kad sam došla na kraju u Santiago, išla sam računati koliko koraka sam prehodala da bi prešla cijeli taj put i čista matematika je dovela do broja od 1.200.000 koraka. Što je ono broj na koji sam se ja zaprepastila, onda sam išla ponovno računati, ne, sigurno sam nešto pogriješila, međutim, tako je, toliko mi treba koraka da napravim toliko kilometara. I mene ta brojka stvarno zaprepastila i ostala sa mnom kao nekakva metafora za život. Zapravo nije bitno što želimo postići u životu, samo je bitno da se nastavimo kretati prema naprijed. Mali korak po korak i doći ćemo tamo gdje želimo stići. Ja kako, da, baš dobra poruka. Moram reći da sam se mogu se naći u tome, ja sam hodač, znači ne stojim, ja ne čekam tramvaj. Ako tramvaja nema, hodam do sljedeće stanice, pa tako prehodam cijeli grad ako je potrebno. Tako je bilo oduvijek, ali da, to je baš dobra poruka za to da se moramo kretati. Ili kao što je nama je na fakultetu smo studirali, profesor je rekao, i to je svojoj djeci ja često ponavljam kad vidim da pokušavaju učiti ležeći. Ja kažem, bolje je sjediti nego ležati, bolje je stajati nego sjediti i bolje je hodati nego stajati. Tako da je to na tragu ovoga što je bio i tvoj uvid. Dobro, evo ja se veselim daljim uvidima koji su u knjizi, koju, evo, moram priznati, nisam još pročitala, ali ću je s veseljem pročitati. Evo, da vidiš kako izgleda. Da, tako divna žuta boja. Da, i suncokret na naslovnici. Kao okrenimo se prema pozitivnom, sve je povezano. Da, imunitet o kojem mi pričamo, zapravo to je ta žuta, to je to naranđasto, to je to. Sad je ovo doba godine kad smo okruženi sa jedinim voćem koji imamo su citrusi, jel tako? To je ono što nam sad daje snagu. Sad idemo malo prema pozitivnoj psihologiji. Znači, pozitivna psihologija je nekako, ja bih rekla sad u zadnje vrijeme vrlo često korištam buzzword, a da dosta ljudi uopće ne zna što pozitivna psihologija je. Pa možeš nam samo ukratko kako reći što to zapravo pozitivna psihologija je? Pa da, dosta često postoji jedno nerazumijevanje. Što je to? Misli se da je to isto što i pozitivno razmišljanje ili onaj stav kao misliti pozitivno pa će sve biti divno i krasno u životu. To nije to. Pozitivna psihologija je znanstvena disciplina koja postoji od 80. godina prošlog stoljeća, koju je pokrenuo Martin Seligman, koji je dosta poznat psihologiji autor, između ostalog i o optimizmu, cvjetanju i slično. Kao nekakav novi fokus te jedne grane psihologije na optimalno ljudsko funkcioniranje. Tako da pozitivna psihologija proučava što nam treba da živimo i funkcioniramo kvalitetno i na jednoj osobnoj razini, na razini timova i organizacija, na razini društva i daje nam neke konkretne alate koje mi samo moramo biti dovoljno mudri da primijenimo. I taj inženjer u meni taj dio jako voli, tu primjenu i fokusira se na to stvarno ono što ja mogu učiniti, pa doslovce na svakodnevnoj bazi, a da živim bolje, funkcioniram bolje u timu ili živim u sretnijem društvu. Da, meni isto, kad sam se ja počela interesirati za pozitivnu psihologiju, meni je bila fascinantna zapravo motivacija Seligmanova i kako je on shvatio zašto je važno se baviti sa psihologijom na neki drugačiji način od onoga kako ljudi doživljavaju, znači se bavimo problemima, nego je njegova teza bila idemo pomoći ljudima koji su uspješni da budu još uspješniji, ljudima koji su sretni da budu još sretniji, znači ne mora se psihologija baviti samo sa jednim ekstremom, sa velikim problemima, nego ajmo vidjeti kako se možemo pomoći da nam svima bude bolje. To mi je odlična polazna teza s koje, onako, tako jedne male ideje, i to kako ti kažeš, kretanja prema naprijed, zapravo se razvije jedna sasvim nova disciplina koja ima svoju široku primjenu. Sad, ti isto tako kažeš da knjiga tvoja daje odgovor na pitanje kako nam pozitivna psihologija može pomoći da zavolimo život. Možda neki tips and tricks u tom pitanju. Znači, kako nam to može pozitivna psihologija pomoći?
Pa, kao što sam rekla, ona je izuzetno bogata, tako da sam ja trudila se u knjigu uvrstiti stvarno različite domene proučavanja pozitivne psihologije, od toga optimizma do mindfulnessa, znači prakticiranja svjesne prisutnosti u trenutku, koji isto već dokazano da ima razne benefite za našu psihološku dobrobit. Zatim, prakticiranje stvari kao što su volontiranje ili pisanje, journaling, znači pisanje o vlastitim emocijama, znači ima unutra je toga jako, jako puno. A sve mi se nekako vrti oko PERMA-H modela dobrobiti, gdje je opisano ono šta nam zapravo treba da imamo nekakav sretan i kvalitetan život. Znači od P kao pozitivnih emocija, E kao engagement ili angažiranosti, R kao relationships ili odnosa, M kao meaninga ili smisla i svrha, A kao accomplishment ili postignuća i H je naknadno dodano H kao health ili zdravlje. Znači to su sve elementi na koje bismo trebali obratiti pažnju ako želimo stvoriti kvalitetan život. Jedna od meni ljepših, a i nekako za prvu ruku moćnijih intervencija pozitivne psihologije se zove 3 dobre stvari. Dakle, da na kraju dana jednostavno stanemo i sjetimo se, a koje su se 3 dobre stvari dogodile danas. I ako se potrudimo, vidjet ćemo da u bilo kakvom danu, čak i vrlo teškom i neugodnom danu, uvijek ima nešto dobro što nam se dogodilo. Pa makar to bilo ono, evo, jedna zgodna šalica kave ili čaja što već pijete, onako na koje ste si mogli dati gušta, ili evo, moje trenutno veselje što je izašlo sunce ovdje u zapadnom dijelu grada i što ću ga vidjeti nakon već dosta dana koji su bili tmurni i nikakvi, do nekako, naravno, zahvalnosti na većim stvarima tipa zdravlju, obitelji koji imamo oko sebe i slično. U stvari, ako prakticiramo redovito takvu zahvalnost i primjećivanje što je dobro u našem životu, u neku ruku to raste, jer raste naš dobar osjećaj u vezi toga da stvarno jesmo zahvalni, da znamo to cijeniti, a ne da to počnemo primjećivati tek kad to nestane iz našeg života. Ja znam na radionicama spominjati nešto što sam nazvala zahvalnosti na steroidima. Znači, kad ljudi počnu nabrajati na čemu su sve zahvalni, onda nakon nekog vremena uglavnom stanu kao, više niš mi ne pada na pamet. A onda mi ja postavim pitanje, ok, a što ako sve što sada ne napišete na taj papir, sutra neće više biti? I onda većina ljudi onako stane, čekaj malo, pa moram se sjetiti, ne znam, i moje omiljene majice koje nosim, ili pidžame u koje volim spavati, a da ne govorimo o neke stvari koje su vrlo bitne za naš život, a na koje se obično ne obaziramo, tipa činjenicu da imamo pitku vodu u stanu. Mislim, niko od nas manje više uopće ne obraća na to pažnju, ali kad pukne cijev u kvartu i kad nemamo neko vrijeme pitku vodu u stanu, vidite kako se sjetim mame, pa cijelo vrijeme sam imala, nisam ni znala cijeniti. Jel? Tako da, to je recimo jedna od brojnih intervencija iz pozitivne psihologije koja nam pomaže da se osjećamo bolje i da na kraju krajeva onda i to, da se to množi taj dobar osjećaj jer počnemo sve više toga cijeniti oko sebe. Ili da nam nestane internet, jel tako? Kad nam nestane internet, onda smo jako zahvalni tome što ga inače imamo, jel tako? O da. Ja u ovoj praksi zahvalnosti koja ove godine, mislim, ja stalno to provodim, ali ove godine se najčešće, moram priznati, zahvaljujem internetu, jer eto, ne mogu ni zamisliti kako bi izgledala ova pandemija bez da nemamo internet. A na kraju krajeva, ja se sjećam da, ne znam, ja sam internet dobila krajem srednje škole i to onaj modem na koji se spajao se sa 100 godina da uopće dobiješ vezu. Tako da, i to je u našem životnom vijeku i se možemo sjećati vremena kad nije bilo interneta, a mislim da ga trenutno možemo definitivno cijeniti jer nam puno pomaže i da ostanemo u kontaktu sa ljudima i da nastavimo raditi posao. Na meni je moj stariji sin neki dan izvukao nekakav podatak iz Britanike, nešto smo se raspravljali, onda on se meni izvukao da meni protuargumentira kako je definicija slavenskih jezika nešto što on zastupa. I onda sam se ja sjetila moj susreta sa Britanikom. Mi smo naime dok smo studirali bili sretni što smo dobili Britaniku skinutu, krakiranu na CD-ima, na ne znam koliko CD-a. Danas je to pod pritiskom prsta, znači se dođe do informacije. Mislim, zaista možemo biti zahvalni na tome. I da, jako mi se sviđa ovaj pristup te zahvalnosti. To je ono što recimo ja osobno primjećujem da smo mi u ovoj našoj zapadnoj kulturi smo puno manje zahvalni od istočne kulture. Znači, ljudi sa istoka su puno zahvalniji.
I ja sam u moj svakodnevni život i život moje djece uključila zahvalnost sa onim na kraju dana, na čemu smo danas zahvalni, i to kad su bili mali. I imam jednu praksu koja je možda korisna za podijeliti i drugima, da usvojiti, što moj muž rekao, to je tipično psihološki. Da kroz godinu ubacujem papiriće u teglicu na tome na čemu sam, na posebno događanje, na čemu sam zahvalna, i onda se na kraju godine, što evo sad se približava, otvorim tu teglicu i onda se onako te preplavi zapravo jedan osjećaj sreće i zadovoljstva zbog svega dobroga, pogotovo u ovoj godini u kojoj svjedočimo koje čemu. Onda na kraju ipak se možemo podvući crtu i vidjeti na čemu smo zahvalni, što smo naučili iz te jako teške godine. I sad tu zapravo kroz i PERMA model i inače, znači, kroz pozitivnu psihologiju jako se naglašava pitanje mentalnog zdravlja i well-beinga. I to je pitanje koje je, pa evo, sve važnije, ja bih rekla konačno, pa tako malo sreće u nesreći, da se i u ovom, ne znam, i organizacijskom kontekstu počinje sve više razmišljati o tome. Zašto nam iz perspektive pozitivne psihologije to važno, inače, a pogotovo danas? Pa da, mentalno zdravlje i well-being su trenutno puno više u fokusu nego prije i ja sam isto srećom u nesreći zadovoljna da je to slučaj. Mislim, zašto je to bitno za nas same? Mislim da je prilično očito. Ako imamo dobro i kvalitetno mentalno zdravlje i well-being, mi smo dobro, mi kvalitetniji živimo, bolje se osjećamo, produktivniji smo, imamo što više za doprinijeti zajednici i poslu na kojem radimo i slično. Dakle, benefiti su vrlo očiti. Svime da je bitno i naglasiti da mentalno zdravlje, isto kao i zdravlje, fizičko zdravlje nije samo odsustvo mentalnih bolesti ili kao što zdravlje nije samo odsustvo fizičkih bolesti. Znači, nije dovoljno da nemamo bolest da možemo reći da smo mentalno zdravi ili fizički zdravi. Znači, radi se više o poticanju optimalnog mentalnog zdravlja i optimalnog onda i fizičkog zdravlja u kojem ne samo da nemamo, kažem, tu neku bolest ili poremećaj, nego jednostavno možemo kreirati produktivni smo članovi zajednice, što na kraju krajeva je dio definicije mentalnog zdravlja. Znači možemo slobodno doprinositi i okruženju u kojem živimo. Tako da pozitivna psihologija je zapravo usmjerena na to, na optimalno mentalno zdravlje i na to da čitavu populaciju pomakne malo više prema ovoj pozitivnijoj i optimalnijoj strani. Znači kako imamo raspodjelu mentalnog zdravlja, imamo naravno manji broj ljudi po Gaussovu krivu ili koji imaju nekakvi mentalni poremećaj bolest, ali opet i manji broj ljudi koji možemo reći da optimalno funkcioniraju, većina u sredini. Pa pozitivna psihologija se sa svojim načelima trudi da se svi mi pomaknemo malo više ovamo i da ima nas sve više koji funkcioniramo što je moguće kvalitetnije. U organizacijskom kontekstu jedino što mogu dodati je da kompanije konačno uviđaju da je to bitno i za njih, i da svima je bolje kad postoji jedan well-being na poslu. Isto tako se može iskoristiti lijepo PERMA model i neki drugi modeli koji nam pomažu da to stvarno i napravimo onako strateški i promišljeno. Jer na kraju krajeva kad ljudi ostvare well-being, onda su i produktivniji na poslu, kreativniji, inovativniji, manje su na bolovanju, znači imamo manje absentizma, manje prezentizma i na kraju onda to vidimo na poslovnim rezultatima i na zadovoljstvu klijenata i na manjem turnoveru. Znači svi ti neki pokazatelji koji su za tvrtke izuzetno bitni idu u pozitivnijem smjeru ako se tvrtka na pravi način brine za svoje zaposlenike. Fascinantne su te brojke kad se stave na hrpu i kad se vide na nivou samo neke organizacije, a onda i na nivou same države. Mislim, imali smo sudjelovati zajedno u Hacking HR-u i podaci iz Velike Britanije. Mislim, meni je to zaista fascinantno koliko se može unaprijed predvidjeti, koliko možemo biti uspješniji, svi sretniji i uspješnija svaka pojedina organizacija i na kraju i država. I zato je vrlo legitimno pitanje zašto nam je bruto nacionalni proizvod kriterij sreće, a ne well-being zaposlenih. I baš sam jučer imala razgovor sa jednom profesoricom emeritus, Slavicom Singer, koja mi je rekla da je u akademskom svijetu sve više da se sve češće čuje i u istraživačkom smislu da isplivava well-being kao termin.
Tako da evo Ivana, tvoje vrijeme je došlo. Nego je došlo. I našim psiholozima, ja bih rekla, općenito nam je to tema. Definitivno da. Ako će iko spasiti nas od svega ovoga, onda su to definitivno ljudi koji rade s ljudima i koji će moći te se stvari primijeniti. Da, kažu da je energetski sada došlo, evo neki dan je bio 19. za one koji vjeruju u energetske utjecaje, planetarne utjecaje, znači da se dogodila promjena astrološka, znači koja je danas 22. prije 3 dana, da ćemo sad još sljedećih mjesec dana se zapravo ta promjena ide u pozitivnom pravcu i da ulazimo u jedan period koji je pozitivni, koji nismo svjedočili, čini mi se zadnjih 300 godina ili tako nešto, možda čak i više. Da imamo kao ispred sebe 20 dobrih godina. Ja želim vjerovati u to i zahvalna sam na tome. Pa trenutno bilo kakve dobre vijesti, mislim da nam dobro dođu. Ne kužim se u taj dio, moram priznati, astrologije ili slično, ali ono što se osobno veselim je solsticij koji je bio jučer, pa da su nam dani će sada biti sve dulji i dulji. Već i to mislim da može čovjeka veseliti, a pogotovo proljeće jednom kad dođe divota. Da, istina. Dobro. I sada kod ovog perma modela o kojem si nam pričala, je poseban dio je zapravo se tiče emocija kao takvih. Koliko mi sami sebi možemo pomoći emocijama. Znamo da emocije zapravo upravljaju nama, a ne mi njima. Ali evo, ti si inženjerka, ujedno i psihologinja. Kako bi ti sad nam to približila? Kako da mi ipak si pomognemo s tim da nekako te emocije usmjerimo? Pa to je jako zanimljivo pitanje. Ja mislim stvarno da su emocije naši veliki prijatelji, samo što ih ne smatramo nužno takvima. Emocije su ono što nas čini živima. Mislim da mi nemamo nikakve emocije kroz dan, pa šta bi bili roboti. Znači, emocija je izvorno ljudska osobina. Sad je stvar samo da razvijemo taj neki prijateljski odnos sa njima. Kao prvo, da ih priznamo. Znači, najgora stvar koju možemo si raditi je potiskivati emocije, a to najčešće često radimo jer nismo naučili drugačije kroz vrijeme, kroz djetinjstvo i slično. Pa evo jedna od poruka glavnih koji ovih dana ponavljam na svojim edukacijama i treninzima i u coachingu je da je ok kako god da trenutno jesmo. Znači, jednostavno je praktički nemoguće da smo neokrznuti sa stanjem u kojem smo se našli, bez obzira na to imali osobno neku priču tešku ili ne. Tako da trebamo si dati mogućnost da osjećamo što god. Ako je to tuga, trenutno tuga. Ako je to ljutnja jer su nam ograničili slobodu, onda je to ljutnja. Ako je to neka razočaranost ili briga, i to je ok. A u isto vrijeme, dozvoljavajući si da osjećamo to što osjećamo, da počnemo polako i upravljati svojim stanjem. Znači, to je zanimljivo jer onako zvuči kao da je oprečno, ali zapravo nije, jedno i drugo postoji. Znači, prvo da priznamo o sebi, da se osjećamo tako kako se osjećamo, a onda da idemo u upravljanje vlastitim stanjem. Tako da, bilo koji ta emocija, ako predugo traje, ako ona ode u nekakvu negativnu zapravo spiralu, ona nije konstruktivna više. Ona to nije samo ja sam tužna, nego ja gubim svu volju za životom. Znači, trebamo sjetiti recimo tugu ili strah ili što god da je, a onda reći ok, a šta sad s tim? I to je nešto što se uči, budemo realni, u osobnom razvoju mislim da jedna od najdestruktivnijih stvari je misliti da ćemo od danas do sutra postati potpuno nove osobe. Nećemo, ali je kao i u onoj metafori moj sa kretanjem prema naprijed, ono što možemo je malo po malo raditi na tome da idemo u neke pozitivne pomake i onda s vremenom ćemo osjetiti zapravo veliku promjenu. Pa tako i sa upravljanjem emocijama. Znači da vidim kad ta emocija, da je osvještavam, znači da radim recimo na mindfulness principima, da znam biti sa svojim emocijama, da ih znam primijetiti, imenovati i slično, a onda sa vremenom ih početi i usmjeravati. Znači ako već dugo nisam osjetila nikakvu pozitivnu emociju, da je sama u sebi izazovem. Pa makar na nekakav banalan način, tipa da si pustimo pjesmu koju jako volimo i da onako zapjevamo uz nju. Ja recimo sam veliki ljubitelj glazbe, to je meni jedna od najčešćih mojih pozitivnih emocija koje si izazovem, tako da kad si pustim dobru pjesmu, bez obzira to kakav mi je dan bio, mene to instant prebaci u nešto novo. Tako da takve neke stvari trebamo biti više
svjesniji da ne čekamo da se stvari poprave same od sebe, da ne znam, proglase završetak pandemije ili bilo što drugo, nego da preuzmemo odgovornost za sebe i da se trudimo koliko god možemo stvarati ono što želimo imati i doživljavati u životu. Kad bismo svi tako funkcionirali, uvjerena sam da bismo živjeli vrlo kvalitetno, a i na kraju krajeva ostvarivali bolju suradnju. Ono što još volim spomenuti kad su u pitanju emocije je zapravo efekt pozitivnih emocija, koje je krasno opisala doktorica Barbara Fredrickson, koja je jedna od prominentnih znanstvenica na području pozitivne psihologije i autorica teorije proširenja i izgradnje ili broaden and build na engleskom, koja je onako pojednostavljeno rečeno pokazala da pozitivne emocije utječu na naš način razmišljanja. To jest, one nisu samo ugodne za osjetiti u datom trenutku, nego nam i daju drugačiji pogled na stvari. Pa onda kad smo zapeli u tim nekakvim negativnim spiralama, mi ni ne možemo vidjeti potencijalna rješenja ili ideje kako da nešto napravimo. Moramo izazvati nekakve pozitivne emocije da nam se promijeni taj outlook. Znači, doslovce su pokazali u nekim istraživanjima kako kad smo pod stresom, nas i periferni vid suzi. Znači, ja doslovce idem u onaj tunnel vision i ja ne vidim ništa drugo osim onoga što je ispred mene. Dok ako se opustim i smanjim taj stres i izazovem pozitivne emocije, čak i periferni vid mi je jači, znači doslovce vidim šire i drugačije se mogu postaviti na situaciju. Da, to je zapravo čista fiziologija, biologija, fiziološke reakcije koje hormonalno utječu na nas, a koje mi onda pokušavamo kontrolirati. A tu se sad se vratim na ovaj jedan dio koji ste rekli kako nas uče nas kroz život. Dajte se ja pokušavam vratiti unačak film i misliti do kad se djecu u školi uči da izražavaju emocije. A po mom iskustvu, evo kao roditelja, to se događa da samo ako imaju dobru učiteljicu ili učitelja do 4. osnovne. Nakon toga se više emocije ne izražavaju. Ne potiče se bilo kakvo izražavanje emocija i onda dođemo tako u ovu odraslu našu dob, kad se odjednom smo začuđeni zašto zapravo imamo niskih problema. Tako da ja mislim da bi ovo trebalo sve preseliti u osnovnu školu. Mi se zapravo trebali baviti dalje sa nastavnicima osnovnim školama da bismo imali jedno zdravije društvo. Ja se u potpunosti slažem s tobom i to je jedna stvar na kojoj bi ja voljela isto dugoročno raditi. Evo baš mi se nedavno javila jedna žena koja je pročitala moju knjigu, koja je učiteljica u školi i koja je doktorirala na primjeni jednog od dijelova ovog PERM modela u svom razredu. I ispričala mi je kako su imali sjajna iskustva i kako su dugoročno, znači 6 mjeseci nakon što je intervencija završila, su imali i dalje pozitivne efekte i na samopouzdanju i na afektu djece i na samoučinkovitosti njihove. Znači divne rezultate su polučili i kako je to poslala ministarstvu koje nažalost nije imalo razumijevanja za to da bi se to dalje implementiralo. Ali ono što ja mislim je da je neminovno da ćemo morati to ići raditi, jer i na kraju krajeva ova godina nam je pokazala koliko je mentalno zdravlje bitno i da više nemamo vremena zagubiti i to je nešto što po meni treba svima. I u odrasloj dobi, ako nismo to imali u školi, a definitivno djeci kako bi njima omogućili bolji i kvalitetniji život, jer na kraju krajeva svijet neće postati ništa manje jednostavan za življenje, trebamo ih opremiti zapravo da oni budu spremni se sa svime time nositi. Evo, imamo novi zadatak. Evo, nekam to bude zajednički zaključak nakon ovoga. Da samo da prenesem neke poruke. Kaže nam Julijana, bravo za temu i sugovornicu. Bravo, Ivana. I ovdje imam komentar isto da se ja slabo čujem, da izgleda da ću ipak morati staviti slušalice, jer sam malo odmaknuta od ključnika, nadam se da je sad malo bolje, zato sam se približila. Tako da ne znam, ako neko ima pitanja, slobodno nam postavite u komentare. A ja bi evo išla prema kraju, pa bi možda se malo vratila na tehnike, koje je to, rekla si sama da je tebi recimo da tvoj način upravljanja emocijama, da si izabereš glazbu kao način kojim će se ti usmjeriti svoje emocije, koje će ti dati tu nekakvu drugu perspektivu. I sad u ovom vremenima u kojem živimo, kad smo puno neizvjesnosti, straha,
koja je još neka jednostavna tehnika koju možeš preporučiti svima, a da si jednostavno s tim mogu pomoći? Pa kretanje. Vrlo jednostavno. Znamo da fizička aktivnost dobro djeluje ne samo na naše tijelo, nego i naš i psihu. Tako da, iako je hladno vani i slično, izađemo van sat vremena u šetnju, ako bi inače ostali 3 sata jer je vani zima. Znači, bilo što napravimo da si promijenimo jednostavno na taj način stanje. A drugo, isto vrlo efektivno je raditi nešto lijepo za nekog drugog. Postoji taj cijeli pokret, Random Acts of Kindness. Ja sam veliki pobornik toga, evo već 3. godinu radim projekt koji sam nazvala Pozitivan prosinac i trudim se u procesu napraviti 12 dobrih dijela. I evo, ovih dana se i time, moram priznati, jako uveseljavam. I to znaju biti vrlo banalne stvari, tipa, ne znam, poštaru sam ostavila jednu čokoladicu na kasliću, poželjela mu sve najbolje za blagdane. Isto tako sam neke donacije uplatila za pokrete i ljude koji stvarno mislim da to i zaslužuju. Pa sam recimo prošli vikend poslala neke božićne čestitke rukom ispisane, jer je to nešto što onako već postala totalna nostalgija. Niko više ne dobiva maltene čestitke doma rukom pisane, pa sam ja odlučila napraviti to. Prošle godine sam napisala pismo zahvalnosti svojim učiteljima iz osnovne škole koji su mi stvarno uvelike oblikovali to jedno bitno razdoblje u životu. Bilo što, znači ta neka sitnica koja nam treba jako malo vremena nam može nama promijeniti stanje raspoloženja, a jako puno značiti nekome. A stvarno ne treba puno truda. Evo, jedna stvar koju sam napravila je jednu djelatnicu u firmi, nešto smo komunicirale, sam išla napisati pismenu pohvalu za nju, jer je stvarno bila izuzetno ljubazna, ažurna, odlično mi se objasnila što sam tražila i bio odličan servis. I ja rekao, pa zašto ne bi to isto pohvalila? I uzela sam si tih 3 minute da natipkam taj mail. Mislim, šta je to meni značilo? Ništa posebno u smislu vremena mog nekog truda, a ima jako puno pozitivnog efekta. Pa kako bismo se trudili malo više takve stvari raditi, svima bi bilo ljepše. Mali korac. Evo, mene se baš raznježila sam između pozitivnih praksi. Ja sam samo uplatila donaciju u 12. mjesecu za zvjezdarnicu Višnjan. Ja isto. Sjajan posao sa stvaranjem generacijama, stvaranjem novih znanstvenika i mislim da to stvarno treba podržati. U ovim vremenima kad smo počeli nažalost stvarati sve više ovih servisnih usluga i više manje u funkciji turizma, mislim da naša zemlja može dati puno više. Tako da, evo, puno ti hvala Ivana. Tu imamo jedno pitanje gdje se može nabaviti knjiga, rado bih ju pročitala. Koliko sam ja vidjela, može i na web stranici, a i u nekim knjižarama. Na www.ivanaštulić.com/knjiga možete naručiti online i dobiti dostavu na kućni prag, a inače i u knjižnicama, ne svima doduše. U školskoj knjizi Hoću knjigu i u Menartu u Zagrebu se nalazi. Pa evo, nadam se da će vas razveseliti ovih dana. Bila sam neki dan u jednoj školskoj knjizi jer sam išla pokupiti knjigu od jednog kolege koji isto nedavno izdao knjigu i onda sam popričala malo sa trgovkinjom u knjižari i onda mi je rekla, ove dane mi vam nudimo kao vašu knjigu i još jednu jer ljudima treba nešto pozitivno. Pa me baš razveselila sa tim komentarima, kaže da, dosta ljudima čitati, ne znam, trilere ili neke znanstvene fantastike ili stvari koje nas zabrinjavaju, treba nam nešto što će nas inspirirati. Pa evo, knjiga je između ostalog i radi toga nastala, a nisam znala da će izaći u ovako pravo vrijeme za to, ali poklopilo se, nadam se da će i drugima biti izvor inspiracije i nešto nade i optimizma u ovim čudnim vremenima u kojima smo se našli. Da, odlično. Evo vidiš koliko su važne trgovkinje za podizanje imuniteta u zajednici. Da. Ok, Ivana, hvala puno. Možda završni komentar? Završni komentar je sretni blagdani, znam da nisu onakvi kakvi bismo htjeli da budu, ali uživajmo u onome što imamo. Znači, bez obzira na to što je dosta toga uskraćeno, puno toga još uvijek možemo i na nama je da si napravimo Božić najboljim što možemo. Tako da od srca vam želim da provedete lijepo, toplo, ugodno, mirno i zdravo.
hvala puno. Evo, ja se pridružujem zapravo tim željama. Ispred nas su blagdani u kojima ćemo uživati u koječemu finome. To nam je više manje sve što nam je ostalo, jer nam je većina toga izmaknuta, pa se vidimo friški u novoj godini koja će biti nova po koječemu. Evo, mirni i sretni blagdani i vidimo se onda, mi ćemo sljedeći tjedan se odmaramo i vidimo se u ovom formatu onda opet za 2 tjedna. Hvala Ivana još jednom i tebi sve najbolje. Hvala puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo, vidimo se drugo. Puno kretanja u 21. Može. Pozdrav.